Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe mu gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye tariki ya karindwi ukwezi kwa gatatu 2026 rero ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Madame Louise Mushikiwabo umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Organisation Internationale de la Francophonie akaba ari umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa muri Vietnam mu buryo butunguranye cyane. Andi makuru akomeye cyane bivuga yuko Korea y'Epfo igiye gutakaza ingamba z'ubwirinzi mu burasirazuba bwo hagati. Intambara yahinduye isura, Iran ikomeje kugaba ibitero bitandukanye ku bice bitandukanye hirya no hino mu bihugu birimo ibirindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi ibintu byahinduye isura muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umunyamerika yagizwe umuyobozi wa MONUSCO hamwe n'andi makuru menshi cyane atandukanye tugiye kugaruka gusa. Reka n'ubundi mpere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hariya za Ituri mbabwire ko ingabo za Uganda zabujijwe kwinjira muri teritwari ya Mahagi mu ntara ya Ituri. Abayobozi ba teritwari ya Mahagi bahisemo kandi gukaza umurego mu kugenzura urujya n'uruza rw'ingabo z'amahanga ku mupaka wa Uganda, aho umuyobozi w'iyi teritwari yitwa Colonel Jacques Disanowa Raurwa yangiye ku mugaragaro ingabo za Uganda n'ibikoresho byazo kwinjira muri kariya gace zinyuze ku mipaka ya Anzinda ndetse na Karombo. Amabwiriza yashyizwe ahagaragara ku itariki ya 4 Werurwe yerekana ko iyi mipaka ibiri irebwa n'iki cyemezo, umupaka wa Anzinda na Karombo. Werurwe kandi ntabwo ingabo za Uganda cyangwa se ibikoresho bya gisirikare bizemerwa kandi gucaho zitabanje guhabwa uruhushya n'ubuyobozi bw'intara nk'uko amakuru abishimangira. Icyakora abayobozi b'inzego z'ibanze basobanura ko iki cyemezo kandi kigamije gushimangira kugenzura urujya n'uruza ku mipaka no gukumira ibikorwa bya gisirikare bitemewe muri kariya karere nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kandi rero nk'uko nari nkomeje mbibabwira, icyakora abayobozi b'inzego z'ibanze basobanura ko iki cyemezo kigamije kandi gushimangira kugenzura urujya n'uruza ku mipaka ndetse no gukumira ibikorwa bya gisirikare bitemewe muri kariya karere nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye muri Kongo. Iki cyemezo kije kandi gikurikira amabwiriza ya guverineri w'umusirikare w'intara Ituri, akaba n'umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri ako gace nk'uko amakuru abishimangira. Kugira ngo amabwiriza kandi ashyirwe mu bikorwa, serivisi nyinshi z'umutekano zerekeje ku mipaka zirimo ubuyobozi bukuru bushinzwe abinjira n'abasohoka DGM, ikigo cy'igihugu gishinzwe kandi iperereza ANR, ubuyobozi bushinzwe kugenzura imipaka na polisi ishinzwe imipaka muri rusange. Muri urwo rwego rero abayobozi b'uturere kandi bashimangira ko iki cyemezo kigomba gukurikizwa nta kurobanura, bije mu gihe kandi ingabo za Uganda zimaze igihe kandi kinini zifatanya n'igisirikare cya Congo FARDC mu bikorwa byo kurwanya inyeshyamba za ADF. Reka rero duhindure ingingo kandi turena n'amakuru atandukanye mbabwire ko amakuru aturuka mu gihugu cya Korea y'Epfo aravuga yuko Korea y'Epfo ishobora gutakaza bumwe mu bwirinzi yahawe na Amerika bukajyanwa mu ntambara na Iran. Kuri wa gatanu Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Korea y'Epfo yitwa Cho Hyun atangaje ko igisirikare cya Amerika n'icya Korea y'Epfo bari kuganira ku koherezwa gushoboka kwa zimwe mu ntwaro z'ubwirinzi ku bitero byo mu kirere zo mu bwoko bwa Patriot ziri muri Korea y'Epfo kugira ngo zikoreshwe mu ntambara yo kurwanya igihugu cya Iran. Cho yasubizaga ibibazo by'abadepite nyuma y'uko ibitangazamakuru kwa gatanu bitangaje ko zimwe mu ntwaro zisama ibisasu bya misile z'abanyamerika zimuriwe ku birindiro by'ingabo zo mu kirere muri Osnane muri Korea y'Epfo zivanwe mu tundi turere tw'igihugu nk'uko amakuru bivuga. Cho yavuze ko rero atashoboye kandi kugira icyo atangaza abajijwe niba gahunda ya Amerika ari yo kwimura za Patriot vuba kugira ngo zikoreshe mu ntambara yo kurwanya Iran. Yavuze ko Seoul no kuvuga mu murwa mukuru w'igihugu cya Korea y'Epfo itigeze kandi yakira icyifuzo cya Washington gisaba ubufasha bwa gisirikare. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko adashobora kandi kwakira ubufasha bw'igihugu icyo ari cyo cyose kubera igihugu cya Iran. Igisirikare cya Amerika muri Korea cyagize kiti kubera impamvu z'umutekano ntabwo dutanga ibisobanuro ku rugendo kwimura ubushobozi bwa gisirikare cyangwa se ibikoresho muri rusange. Ariko ibitangazamakuru byavuze ko amakuru bikesha umwe mu bagize guverinoma ya Korea y'Epfo avuga ko ubwirinzi bwa Patriot burimo gutegurwa ndetse ngo bworoherezwe mu burasirazuba bwo hagati, ndetse indege z'ubwikorezi z'igisirikare cya Amerika zerekeje muri Osane kugira ngo zimure izo ntwaro muri rusange. Ku munsi wa karindwi rero ingabo za Amerika na Israel zagabye ibitero byibasiye ingamba muri Iran mu gikorwa cyo kwiyamamaza kwa Trump
yavuze ko kigamije kandi guca intege intwaro za kirimbuzi za Iran n'ubushobozi bwa misile balistike. Korea y'Epfo icumbikiye ingabo nyinshi cyane za Amerika zahageze mu rwego rw'ubufatanye mu kwirwanaho kubera gutinya Korea ya ruguru itunze intwaro za kirimbuzi, habarizwa ingabo 28,500 n'intwaro z'ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere burimo na za Patriot. Ikaze rero muri amakuru yacu kuri Madame Louise Mushikiwabo. Mbabwire ko Madame Louise Mushikiwabo umuyobozi mukuru wa akaba ari umunyamabanga mukuru wa Organisation Internationale de la Francophonie ari muri Vietnam. Uyu munyamabanga mukuru rero w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha muri rw'igifaransa Madame Louise Mushikiwabo n'umunyarwandakazi akaba yarahuriye i Hanoi na Minisitiri w'intebe wungirije wa Repubulika ya Demokarasi ya Vietnam yitwa Bui Tsanisa. Ni nk'uko amakuru bigaragaza ibiganiro bagiranye byibanze ku gushimangira ubufatanye hagati ya Vietnam ndetse na Organisation Internationale de la Francophonie cyane cyane mu bijyanye no kwigisha no kwiga ururimi rw'igifaransa, ubufatanye mu Kongo, kongerera ubushobozi abagore ndetse n'abakobwa n'ikoranabuhanga muri rusange. Haganiriwe kandi ku bibazo mpuzamahanga ndetse no ku nama 20 ya Francophonie iteganyijwe mu gushyingo 26, aho Vietnam rero yishimiye ko izabera muri Camboge kandi igaragaza ubushake bwo kuzagira uruhare mu gutuma igenda neza muri rusange. Mbibutsa ko Madame Louise Mushikiwabo u Rwanda ruherutse kumutanga nk'umukandida ugomba gukomeza kuhagararira nk'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango. Reka tugaruke gato mu gihugu cy'u Rwanda turebe inkuru. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yavuze kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahaye rugari FDLR ndetse n'umuhungu wa Habyarimana. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yagaragaje ubwo buryo abo mu muryango wa Habyarimana cyane cyane umuhungu we bakomeje kandi gukorera ingendo Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo gukorera mu ngata umutwe w'iterabwoba FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Umukuru w'igihugu we bigarutseho mu kiganiro yagiranye n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ku itariki ya 6 Werurwe 2026 ubwo yabakiraga ku meza. Yasobanuye ko uyu mutwe w'iterabwoba ukomeje kandi kuvuna umuheha ukongezwa undi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wubakiye ku ngengabitekerezo ya jenoside kandi ukomeje kuwukongeza mu karere ari ikibazo rero gihangayikishije u Rwanda. Ati impungenge z'umutekano wacu zishingiye kandi ku gukomeza kubaho kwa FDLR n'ingengabitekerezo yayo y'ubutagondwa bw'urugomo ari nayo ngengabitekerezo kandi ya jenoside. Ati birababaje kubona bigaragara ko hari abashyigikira ndetse no mu karere n'ahandi. Perezida Paul Kagame yerekanye ko kuva FDLR yagera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibitero igaba ku Rwanda mu bitandukanye byahitanye ubuzima bw'abatari bake mu gihugu. Ibikije uburyo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye kandi ubufasha bwose FDLR haba mu bya diplomasi, kuyintwara ndetse no kuyishyira mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati guverinoma ya RDC yahaye iri tsinda uburinzi mu bya politike n'inkunga y'amafaranga ndetse inaryinjiza no mu nzego zayo zose za gisirikare, aho ubu rikorera nta nkomyi kandi nta uribaza ibyo rikora. Yanavuze kandi ku bushuti bukomeye kandi buri hagati y'umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda n'umutwe wa FDLR wiyemeje guhuza umugambi nayo ndetse kuri ubu akomeje kandi gusura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushimangira ubushuti bwe na FDLR. Ati umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana wagejeje kandi iki gihugu muri jenoside, ati n'abandi bafatanyije, ati bakomeje gusura Kinshasa mu rwego rwo kwagura imikoranire yabo na FDLR kandi bagahabwa ikaze. Yavuze ko u Rwanda rwakomeje kugaragaza icyo kibazo ku ruhando mpuzamahanga ariko ugasanga ibyafasha ku kwita ku kibazo mu byazana igisubizo byirengagizwa nkana. Perezida Paul Kagame ariko yavuze ko bitewe n'amateka y'u Rwanda naho ruherereye bisaba kurinda umutekano w'imipaka yarwo. Yongeye kandi gushimangira ko umutwe wa FDLR atari abarwanyi bawugize gusa ahubwo ko ingengabitekerezo ya jenoside ukomeje gukwirakwiza ariyo iteye inkeke, yanagejeje kandi mu kwibasira abanyekongo b'abatutsi bavuga muri rw'ikinyarwanda. Umukuru w'igihugu rero kandi akaba yashimye inzego z'umutekano z'u Rwanda ku kazi gakomeye kandi zikora mu gucunga umutekano w'igihugu hirindwa ko abaturage bacyo bakongera kandi kwisanga mu kaga. Kugeza ubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarwanyi ba FDLR bari hagati mu 2000 ndetse n'10,000 mu mpera za 2025 kandi byamenyekanye ko Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahuye n'umuryango wa Juvenal Habyarimana wo mu Faransa, batangiye kandi kunoza umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda babanyujije mu mutwe w'iterabwoba FDLR. Amakuru yizewe yavugaga ko Tshisekedi n'umuryango wa Habyarimana bateganyaga kandi guha FDLR ibikoresho bihagije byayifasha kubona abarwanyi bashya kandi ihabwe n'ubuyobozi bushya, aho umuhungu wa Habyarimana witwa Jean-Luc Habyarimana azaba ari we muyobozi mukuru w'uyu mutwe. Umuntu wa hafi y'ibiro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahishuye ko ubutegetsi bw'iki gihugu buri gukorana Jean-Luc
Habyarimana abanyamuryango kandi b'ihuriro rya RNC Rwanda National Congress riyobowe na Bwana Kayumba Nyamwasa wahoze ari umusirikare w'igikomerezwa mu ngabo z'u Rwanda ati niyita guverinoma y'u Rwanda iri mu buhungiro iyobowe na Bwana Padri Nahimana Thomas wabaye padiri mu Rwanda. Byagaragajwe ko Tshisekedi kandi yateganyaga inama yo kuri urwego rwo hejuru Kinshasa mu ntangiriro z'amakwezi ya gatandatu yagombaga guhuza abantu bo mu mitwe y'iterabwoba bita abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bareme ihuriro rifite igisirikare gikomeye cyane gishobora kandi guhungabanya umutekano w'u Rwanda kikaba kandi cyanakuraho ubuyobozi bwarwo. Ku itariki ya 4 Gashyantare 2023 Tshisekedi yari muri Amerika mu gushyira imbaraga mu bukangurambaga busaba abagize inteko ishinga amategeko b'Abanyamerika gusunikira ubutegetsi bw'icyo gihugu no gufata ibihano u Rwanda kubera uruhare arushinja mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bisa naho rero urugendo rwe rutamuhiriye kuko yeretswe ko kugira ngo haboneke amahoro arambye Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR burundu nk'uko amasezerano y'amahoro ya Washington abiteganya. Muri ko habaye amasezerano hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabereye Washington DC. Perezida Paul Kagame yashyize umukono ku amasezerano, Felix Tshisekedi ashyira umukono ku ruhande rwa Kongo na Trump ashyira amasezerano nk'igihugu cyari umuhuza muri ibyo biganiro. Ariko kandi Jessica Rupo yari minisitiri w'intebe w'igihugu cya Uganda nawe yaritabira isinywa ry'amasezerano. Uwitwa Dr. William Samoei Ruto w'igihugu cya Kenya nawe yari ahari, na Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi, ariko na Perezida w'igihugu cya Angola yitwa João Lourenço Manuel Gonçalves yari n'umuyobozi wa Union Africaine cyangwa se umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Itangazo ryagiraga riti kugira ngo umutekano urambye uboneke Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gukora ibyo yisabwa mu guhosha amakimbirane, ifata ingamba zifatika kuri FDLR n'imitwe y'abayigizi ba nabi Wazalendo ikorera abaturage ubugizi bwa nabi muri Kongo. U Rwanda rwagaragaje kenshi ko rudashobora kandi gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe umutwe wa FDLR ugihabwa intebe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ari ikibazo ku mutekano warwo n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Inama rero yabaye ku munsi w'ejo yayobowe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, birumvikana n'abadiplomate cyangwa se bahagarariye ibihugu byabo gihugu cy'u Rwanda. Akaba rero yarabaye ku munsi w'ejo muri rusange. Hagati aho ngaho u Rwanda rwiteguye gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yubarije ibyo yisabwa. Perezida Paul Kagame nk'uko nabivugaga yasobanuye ko u Rwanda rushaka amahoro arambye kandi rwiteguye gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakubahiriza inshingano zayo nk'uko ziteganyijwe mu masezerano Washington ibihugu byombi byashyizeho umukono mu mpera z'umwaka ushize. Yabigarutseho ku mugoroba rero wo kuri wa gatanu tariki ya gatandatu ku makumyabiri na gatandatu ubwo yagiranaga ibiganiro n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yagaragaje uko iminsi ishira uburenganzira bw'igihugu n'inshingano zacyo mu guharanira umutekano wacyo abaturage bacyo bitigeze bihinduka kuri buri gihugu kandi ko n'u Rwanda rwakomeje kandi kwicungira umutekano warwo. Umukuru w'igihugu rero yakomoje ku makimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yerekana ko atari mashya ahubwo amaze igihe kirekire asa n'ayirengagizwa n'ibihugu bikomeye byakabaye kandi bifasha mu gutanga igisubizo. Yongeye kugaragaza ko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi umutwe w'iterabwoba FDLR wacumbikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buha ubufasha ibikoresho ndetse unashyirwa mu ngabo z'icyo gihugu, bituma rero ukomeje kandi gukora ntacyo wikanga. Perezida Paul Kagame yanagaragaje ko bisa naho rero uburyo bwo gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo busa naho buri hari uruhande rumwe rwikorezwa umutwaro wose kandi bitatanga igisubizo cy'ukuri. Yasabye ko rero gukemura ikibazo cy'umurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakemurwa nuko impande zifitanye ikibazo zibazwa inshingano ku buryo bungana. Yakomeje rero yerekana ko u Rwanda rwiteguye kandi gukora ingamba z'ubwirinzi igihe cyose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba ishyize mu bikorwa inshingano zayo nk'uko biteganywa mu masezerano ibihugu byombi byakiriyeho umukuru wa Washington DC muri Amerika mu kwezi kwa 2025. U Rwanda dushaka amahoro ariko dushaka amahoro arambye ndetse tukanakubakiraho ahazaza hacu heza. Turashaka gusiga politike mbi nyuma yacu iteka. U Rwanda rwiteguye kandi gukora ingamba zarwo z'ubwirinzi mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yujuje inshingano zayo uko ziteganywa mu masezerano ya Washington. Yasobanuye kandi ko ayo masezerano ari impande eshatu ziri mu Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko kugira ngo ashyirwe mu bikorwa ari uko buri ruhande rukora inshingano zarwo. Ati kugira ngo impande eshatu ati muri urwo rugendo hanyuma rero ugatekereza ko uruhande rumwe nirwo rugomba kubahiriza inshingano zarwo, ntabwo nzi ibyo twakabaye twitega muri ibyo. Aho niho rero usanga turi. Ati amasezerano rero ashyizwe mu bikorwa yaha impande zose umutekano
ukenewe kandi bikwiye n'ubufatanye mu bijyanye n'ubukungu. Amasezerano arimo ingingo nk'ijyanye no gusigasira ubusugire bw'ibihugu no kurinda ubushyamirane, gusenya imitwe yitwaje intwaro, gushyiraho urwego rw'umutekano mu ruhuriweho, gucyura impunzi n'ibikorwa by'ubutabazi, uruhare rwa MONUSCO n'izindi nzego ndetse n'amahame y'ubufatanye bw'akarere mu bukungu. Harimo kandi impande zombi zemeranyije ko ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugomba kubahirizwa, zemeje gushyira mu bikorwa gahunda ihuriweho yo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi CONOPS yemerejwe mu biganiro bya Rwanda tariki ya 31 Ukwakira 2024. Zemeranyije kandi ko ubusugire bw'u Rwanda bugomba nabwo kubahirizwa hasenya umutwe wa FDLR nk'uko biteganywa muri CONOPS. Yongeye kwibutsa ko u Rwanda rero amufatabikorwa mwizerwa uko rukora ibyo ruvuga kandi rukavuga ibyo rugomba kuba nanone rwanakora. Yashimangiye ko u Rwanda kandi rwihaye isezerano ry'uko rutazongera kandi gusubira mu bihe bibiri rwanyuzemo ukundi. Yemeza ko u Rwanda kandi ruzikorera umutwaro warwo ahubwo rutazikorera umutwaro w'ibindi bihugu. Ambasaderi wa Zimbabwe mu Rwanda kandi abahagarariye ibihugu bya mu Rwanda yitwa Professor Charity Manyeroke. Wongera ngo muramwika ko no mu mushyikirano yaragutse abaza ikibazo ku bijyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubushyikirano n'amasezerano byose bya Washington. Yashimye u Rwanda uburyo rukomeje kandi kwimakaza ubufatanye n'ibindi bihugu. Yanarushimiye ko rwabashije kandi kwakira shampiyona y'isi y'amagare UCI ikagenda neza ku nshuro ya mbere ku mugabane wa Afurika, ribereye no mu Rwanda. Rero muri make nicyo navuga kuri ibyo biganiro byabaye ku munsi w'ejo. Hanyuma tugiye dusatira umusozo w'amakuru yacu, mbabwire ko mu makuru akomeza kugenda avugwa, dusatira umusozo w'aya makuru akomeza kugenda avugwa, byinshi birakomeza kugenda bigarukwaho muri rusange. Nshimira cyane abantu mwese mwamaze gukora subscribe muri mu bihugu bitandukanye mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko, kandi namwe dukurikira muri hakurya y'amazi magari. Mbashimira cyane kabisa, mwarakoze cyane. Hanyuma babwire ko hamenyekanye ubufasha Uburusiya buri guha Iran mu ntambara ihanganyemo na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru rero akaba yamaze gushyirwa ahagaragara muri rusange. Reka inkuru nayo nyicishemo amaso turebe ibiba bikomeza kugenda bivuga kuri intambara mu burasirazuba bw'agati ikomeza guhuza ibihugu bya Iran, Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbibutsa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zashoje intambara ku gihugu cya Iran. Amakuru rero aturuka mu bitangazamakuru bikomeye cyane byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ko Uburusiya buri guha Iran amakuru butasi ari kuyifasha kumenya aho ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherereye mu burasirazuba bwo hagati. Abayobozi ba Amerika kandi bavuganye n'ibitangazamakuru The Associated Press cyangwa se AP ndetse n'ikindi cyitwa The Washington Post, bavuze ko Moscow yaba yarahaye Iran amakuru yayifashije kumenya aho ibikoresho bya gisirikare bya Amerika birimo amato y'intambara n'indege za gisirikare biherereye. N'amakuru kandi bavuga ko yaba yarafashije kandi ingabo za Iran gusobanukirwa neza uko ingabo za Amerika zigenda naho ziherereye mu gihe amakimbirane kandi mu burasirazuba bwo hagati arimo gukaza umurego. Minisitiri w'ingabo wa Amerika yitwa Peter Gates yavuze ko Amerika kandi izahangana n'igihugu cyose cyaba gifasha Iran mu bikorwa byayo bya gisirikare. Peter Gates kandi yavuze ko igisirikare cya Amerika gikurikiranira hafi ibyo birego kandi ko gishobora kandi gufata ingamba mu gihe cyose byashyirwa mu kaga ingabo zayo. Yanavuze ko nubwo hari amakuru avuga ko Iran kandi iri gufashwa n'ibindi bihugu, igisirikare cya Amerika kandi gifite ubushobozi buhambaye no gukomeza kandi ibikorwa byacyo mu burasirazuba bwo hagati. Ku ruhande rwa White House, mu biro by'umukuru w'igihugu muri Amerika, ubuyobozi bwa Amerika bwagaragaje kugabanya kandi uburemere bw'ayo makuru. Umuvugizi wa White House yitwa Caroline Leavitt yavuze ko ayo makuru avugwa nta ngaruka afite ku bikorwa bya gisirikare bya Amerika, ashimangira ko iby'ubufasha bw'Uburusiya kuri Iran ntacyo byahindura ku buryo ibikorwa bya gisirikare birimo gukorwa nk'uko yabivuze. Yongeyeho ko ingabo za Amerika kandi zifite ubushobozi bwo gukomeza ibikorwa byazo kandi ko ibikorwa bya gisirikare byibasira Iran bikomeje. Hagati aho, umwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikomye Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, avuga ko akwiye kandi kuryozwa ubuzima bw'Abanyamerika bari gupfira muri iriya ntambara muri rusange. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X, Joe Wilson yagize ati Putin wakoze ibyaha by'intambara ari kwica Abanyamerika binyuze mu guha Iran amakuru y'ubutasi. Uburusiya kandi bugomba kuryozwa akaduruvayo n'impfu ziri guterwa n'ibikorwa byabo. Uburusiya buravugwaho guha Iran amakuru y'ubutasi mu gihe kandi Amerika nayo isanzwe iyaha Ukraine mu ntambara irwanamo n'iki gihugu cy'Uburusiya imaze imyaka igera hafi kuri 4. Reka rero mbashimire cyane kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Hanyuma turaza gusubira mu makuru masa.